5 mga persona elyaman hold up ya Tira Conel man Maridable mientras sila tamunta na di ila bihikulo alina barangay Kulanan anoche. Nuay kanila kung Kenya tupa. Ya sali na di ila tienda alina bagsakan elman Maridable Danilo y Aleli. Mga alas 10 pasada anoche. Tamunta sila na di ila bicho il direksyon para alina Monteverde na barangay Kulanan. Cuando entre sila akina bypass road, ya mira sila con 5 mga persona tamunta na 2 motorsiklo. El un XRM color blanco ya andaman a la par kanila. Iya grita, tamanda kanila para con el di ila bihikulo. Pero no hay cresi Danilo, ya sa ele mascore. Alia empese kanila tira al mga suspetsaw. Ya asi pa kanila apas. Inoy descansa el tiro. Ya anda sila pida ayuda con el kunyaw di Danilo alina Monteverde. Iya abisa sila na pulis. Personal del Police Station 4. Ya hace el ocular investigation. Ya puede encontrar con el 9 vacío de bala de calibre 45, 2 slag y bala no hay rebenta. Mga suspecha escapa el direksyon pa arriba. El mga biktima taabla. No hay man kanila tupa el mga bala y no hay kanila cosa puede saka. Pero tatsene sila miedo con el di ila seguridad. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.